Once again naman ang Eileen kat agyaman kami unay iti katam iti presensya iti for the duo ever since adakalatang sumarasaranay kata kami kat ingka lang mangibaunang palong ti gumatang ti baterya ti microphone mo tabakan no magutad damdama ay naapaw kat once again, ulitin man ng Eileen. Happy birthday, iti Barom. Thank you very much. Iti kaadamit ta. As well as kadagiti matapo at tumapay nga stakeholders. Iti FDD nga nag-pledge para iti first home studio iti for the duo. Ada po may patadar nga studio med Jai Villa Carmen. Kat tumaadara po ba iti ayat dagiti stakeholders sa FDD. Thank you very much. Hami nga maiyab ka sa tingkang panagyaman. Aglalo apo ka dagiti narigat nga ang palikasan. But summing up, talaga apo nga naragsak kami, especially under the leadership of Manang Darlene Manang Darlene, thank you very much. Kini Kapsat Cathy, ni Manang Virgie, ni ating Letlet, kini Manang ko Felicia Sariales. Thank you very much. Kada kayo, kada kiti ng Tedan, iti donasyon na para tumaadar datang studio. Thank you very much kini ating Jeneline, ni Bayaw Joseph Agtarap, iti Kabatuan Isabella. Kan siyempre, DJ Mars Cafe, DJ, Mars Cafe? Mars Cafe. Mars Cafe. Mars Cafe. Nasikamot, amok di patadar mo ang cafe. Ano? Pluto Cafe. Pluto. Naganda yung atan aya. Mars. Ano sa Mars, Mars? Baka kasi kati makamuka, wakala ko ubingan mo, kas nga bambana. Yan. Earth, kas dyan. Okay, Rogyan Tanti, bumasa dagiti mga blaan. Once again, thank you very much. Apo ka dagiti stakeholders ti for decade duwaw kat. Dandanin apo tumaadar da jaya studio iti for decade duwaw. Ayan, bumasa ka. Wala. Naimbagal daw manan manong June, gana ading JM, pakablaw manan di asawak nga ni Myra Espanyola. Enjoy na bangad nga anak ko. Ni Rinian Carl Espanyola, namin nga pamilya di Ordaneta City, Pangasinan. Plus 88 iti area code na kita ang manla. Kinkastamat ti pamilya Espanyola dito Isabela. Salamat manong parang sa manjay. Kasmakitam. Nagitan launay nga sunsunata kat Kasmakitam. Kasmakitamat. Kasmakitamat. Puro 4 iti waiting for champ. Di ba? Tangsit. Nagtangsit talaga mga inabak. Iba nagitay sumisiko kada ano diyan. Mali nakachamba kami lang siguro. Takadadakal na mo lang di jay. Hanggang po nga daka, so nga nangabak da. Mati. Nataka man nakashoot ka no? Oo nga ron. Ana? Para gwardiya lang para labas ti bola. Ingato man ti posisyon mo para bagkakalang iti water jug. Mati mo ta. Water boy ka. Sikapay yung matang ti uniform mo mismo. Tadita ka nga iraman. Hoy, siyak nagbayad girdi ko. Yung uniform mo? Gawang nga rod. Impagpakiusap mo. Adi mapagbate. Di ba nagpauna dalang? Adi mapagbate. Siyak nagbayad doon. Amen. One. Sinayaw. Katan si Jubay. Madi nag-solicit ni Jolora Amok akunta talaga mapan iti studio day jay. Thank you very much po ti local government unit from one for providing us part of the uniform of basketball men and volleyball women. Thank you very much po. Under the leadership of Honorable Mayor Jesus Ladaran, Vice Mayor Melvin Cristobal. Talagamot apo nga nakasagana kan sinulog at kita kapuspuso yo. Manong June, kan JM pakikablaon na kayo man dito. Purok sa East, please. Turod Sur, Cordon, nga agdangag kada kayo. Pahikan tayo man dito. Utang, para kadikini padak nga. Utang. Kita man ni utang. Bito mo tawag namin. Okay, hampay lang apo nga pa nagtatawag. Sige, sukatamon. Tapos akpela bumasa kadagiti nga pangablaaw. Pahingan tayo man tayo utang para kadagiti padak nga ada utang na. Agyaman ng FDD siyak ni Senting alias Setud dito'y Cordon. Manong Jung, ulitin naman. Okay, nabasa ko na apo dito'y pangablaaw yukat.
adamot 2058 nga dagos nga messages. Kasangutan mabasa. Naimbang nga doon yung manong June, kanyan naman per Christmas, dati baby, kinini, agyaman na, 031, kung ano naman dito, awan ti impaganang hanggan, 031. Pakigreet na kami man dito, Apo, Japan Surplus, da Dodong, kan manang Virgie, mangkapkablao ni Sherwin, ada dito, Biyasha Water Station, Bini. Biyasha, Bisaya. Biyacha siguro. Anyway, no, daman na po di favorite ko nga papanan kada kita sa Plus Station. Talaga kaya ko matagkikita lagi segunda manong. Diyan man mo gamit. And no, lumabas kami. Madamag darating basta makita Japan Surplus. Japan Surplus. Ayun, akikita ti design iti furniture, tables, agiti actually ti gandat ko di jay. Hanga ko magatang o paano makimitir kita no kasano nga nagsalagmayat iti formation na dating cabinet kas jay. Pumasa ka. Naimbanggal daw yung manong kablawan na kami man dito yung Sirok Tikawayan. Wow. Ni Tatay Cardo, Tito Usi, Tito Berto, Uncle Jemar nga manarimaante. Mahaba-habang usapan. Wow, dito man una at ito. Agiyaman kami kuya para kasi man dyan Sirok. Di Pandiling. Sundaling ako na na. Nakalipata mo tandi agbasa dito Dita. next rest. Ako kata nalidom. Apay kami hintayin niya Diyos ba? Kaya makikita di sa aming kong ordi glare. Apo, glare. Kita mo, naka-English naman, glare. Ayan, okay na bang Domingo tayo amin kaaro pakasta mo kada kayo manong June kaya na deng JM manong kablao man nila kay ko ni Wilson kan dagiti anak ko nga ni Mark June kan Kyle kan syempre kan Mark ko na kan amin ang abo nga awan labas na karo pa to'y karupayo Madi mo mabasa Madi na mabasa na ka-ancho ano ko kino HK gift ko kunana mo at kaneneng manong to'y karupayo Gina baby kita pati si Apo, madi mabasa dito yung laptop ko, lagi tayo senyales yung cabinet. Puro square, isong H kunang natin pa nagbasa na dito. Good afternoon ka, ating Gina Acosta. Hello ating June, and balong ko na naman ang Darlene. Awanan, tigritig. Ay, bagal daw kayo, anak na, tignayo. Kasama ka. Kaulawan kayo man namin dito sa studio. Ayan. Nabsat ka, nag-request akmantay. Lobat na ba? Na nag-request. Ay, tinag-request. Ano niya, Toy? Garigi ti San Andres, Santiago City. Garigi talaga yan? Tsaka mo man. Naibanggal daw yung manong June. Kablawa man. Datatay Jose, Nanay Carmen, ating ko Jane, anak ko, Pacquiao, kin ni Jelly, Hana kin Erika, akanakak Jay Kabatuan. Kita man, sige ko Jay, Kabaw. 30 minutes on, iti naglabasan ka, puro basbasa ti message. Okay, tama ulit, kumansyon ka pa ibalong, DJ request na ka kas makitam, as requested by, sino nag-request? Dito yun no, si asin naman, among bibiro ko na nagapuranan. Espanyola family. Yes. Nagkapoy Jay? Ordanay ko na naman. 1 plus 88 mat iti area code na. Okay nga, tayo iti akid daw kayong pangablao mo, kapsat. Makita nakapimpintas kalatan kas makita
mayen ka. Kas makita ni patay nagmamagsinga. Di kay papanan tipod mo nga aya. Kas makita aglabas man di ato at awen awan itidwada talyawan da ken magstaaw di ba ay gita atwa dumtendo amay libro istoryata tapno mamwanda tipod no nga aya talyawan ta. And of course, not to forget ni ating Micaela. Ayan, Zulueta Flora. Winong Micaela Flora Zulueta. Ni Patagon. Ito yung Facebook name na Rainy Miles. Ayan. Thank you very much, ating Micaela, for being a part of the construction of the FDD studio. Tuloy mo ba nung? Dumteng-dung siya gayam. Amay libro't istoryata tapno mamwanda tipod no nga aya talyawan data tapno mamwanda tipod no nga aya talyawan data. Abi kasi tinsaron ng mga pitaka. Request da. Oh, ngarod, anak ko na nagta. Binasampay tatay da ito eh. Unang yung sa bali mo, natay... Temong bakrad. Uwan, ngarod, karo ba sige man langan, ito diretso matang ti... Ito diretso taman lang yung sonata ka. Dito may isang sonata nga talaga, mga pinalakpakan da dirabigyan nagkansyon ng tasajay. San Mateo. Ano nga parang Daramong San Mateo Isabela, and we would like to say condolence apo iti familyang napanawan ni Kabsat Monching Belo. May isa kadagiti kalaingan nga photographer dito apo kat nagayam ko gayam isunay tinabebay nga panawan iso nga naklaat tinumod na nakita sumungot akta na. At mo gayam ti pumusay, mo gayam. Kat once again, so din naman tiyayam mo, manang Monching, winukuyang Monching. Thank you very much for being a part of my younger days. Ini photographer pailaan. Kat kadagiti may apo dirabi, para kanya dating nga sonata. Nagbaliw ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senen pati lang aken ugali jakun na matarosanen awanen ni inukanan nga mamuk iti panawen ayawanen kay di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anagamili kalay santupay santo makuti ayawanen tingkang misala kabakbaketen tadititenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala inkarayda anusan di bakbaket kano bumalsi ay napigket. Nagbaliw
ti panawin ni baby ken gineneng sa balin na dawanda luwag kawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni ilukana nga ang mamuk idiyun unana Ayawanan, kay di narumpi, ano umaysan apagbingi, at ay balasang anadamili, kalay santupay sang tumakuti. Ayawanan, tingkang misala, tabak baketen, tadito'y tenga, dagitin neneng nagpukauda, dinuyuda, ay awanan, di maisala, bintarayda, anusan ming tibak baket, ano bumalsi ay napiket. Ayawanan, tingkang misala, tabak baketen, tadito'y tenga, dagitin neneng nagpukauda, dinuyuda, ay awanan, di maisala, bintarayda, anusan ming tibak baket, ano bumalsi ay napiket. Ayawanan, tingkang misala, tabak baketen, tadito'y tenga, dagitin neneng nagpukauda, dinuyuda, ay awanan, di maisala, bintarayda, anusan ming tibak baket, ano bumalsi ay napiket. Ayawanan, tingkang misala, tabak baketen, tadito'y tenga, dagitin neneng nagpukauda, dinuyuda, ay awanan, di maisala, bintarayda, anusan ming tibak baket, ano bumalsi ay napiket. Karod, ito yung kanito karo bakat pakiamanan mi, dagiti sponsors mi, headed by the Four Decade Duo Production Incorporated. First on the list, we have Manang Darlene. Ante Virgie Domingo Pisio Ulitam, nga ipagka ulitam. oh Nanay Darlene Can And then, of Chicago, Illinois. and then sige diretso, basa. Ante Virginia Domingo Pisio Ulitam. FCT Production Incorporated, headed by Nanay Darlene Can. Sige diretso, Ante Virginia Domingo Pisio. Kumadilatan. Alangay! Kasadatan niya. Ay, kasadatan. Okay. Sa tumtumgag ni Manang Darlene, tatamo na dito. Of course, first on the list, Apo 84 Decado Production Incorporated, headed by Manang Darlene Can and Manang Virginia Domingo. And of course, we have Kabsat Cathy Cabal Salvador, Ading Letot Ponson Bay, and Felicia Zariales. Napansin mo? And Apuhaan! Apo awang nga talaga ti... Awan ti mong paspasamak ti lubong. Mati amo. Makatorotoro pa. Oo, po Diyos ko. Ulitak. FDD Production Incorporated headed by Manang Darlene Can, Virginia Domingo, Sister Cathy Cabalso. Nagets man. Kita man. Amom ayang kwarta laeng day takunan. Oo. Magpakasaya ka. Of course, dagiti pa apo, dagiti tumapo nga sponsor ti FDD, Pasok Camel V. 97.7. Sweet!